Image Paodam yang tabiriba khwai punama bu ahma muktada khurumjari hauji maroiba pauda anti corruption ge wakake case nipoteret front secretary haina chief minister birena haikre justice Avilasa Kumari bo Manipur High Court ke chief justice oina wasalokre Manipur ge sangnare ba saisapa saibanba amasung meteorologist maming lairaba laisram birenda kumar ngasi lekhitre pausanung na bijari Hongi Thorumsu, Puriba, Mukhamantri Nangtomam Birena Haikre, Anti Corruption da Wakat, Samanga Kuntra Laki, Me Kuntra Nipan, Conviction Funky, Wapamase Tamaibang Kendrage, Congress ke MLA, KS Zukishana, Aiba Oina Hanglapa, Wahangi Pakumda, Vigilance, Anti Corruption Sengi Thorumsu, Puriba, Mukhamantrina, Aiba Pakumda Pikibane. Mukhamantri na makata na pondo kibada hause pawda Wakat, Samanga Kuntra Nipan Laki, KS Sahunga Kunmari, register Taure. Inquiry Sahunga Taret Chataki, case Loishin Kiba, Jahunga Taret, House trial the case Niputari Chatari. Mayor Contrani Pangi Matata Sel Namatik Saba Tabak Loka Cray, Wapamase, Manipur Bidan Sabada Tamaibang Kendruge, MLA, KS Zuikishin Hanglapa Wahang Singh, Wang Hanglaliba, Emelena, Sabada Yorok Tringa, Mukhamantri na Wapamase Pondo Kibane Hairi. Mukhamantri Nongtoma Birana Haikre, Hausek Sahi, Lisangani Taratareke November, Kumapanda, Suibam Laikai the Laiba, O Meneka Kobi, Nupi Amada Mapangang Kanba Acid, Hazen Badasenaba, Hata Ita Kolo the Laiba, MD Sahadur, Koba Mioi Ama, Porampa Police Napare, Makima Takta, Sase Taure, Manipura Acid Yonba Dukan Sing, Condition Amada Yonba Sarkana Regulate Tonaba, Marie Lenaba Singa Kangan Cray. Wapamasingasi Manipur Bidan Sabagi, Wahang Pahongi Matamda, Sugunu Kendrage, Congress member, K. Renzina Hanglapa Wahangi Pakunda, Hongi Bibak Supuriba Mukhamantri na Pondo Kibane, Mukhamantri na Makatara Duna, O Menakada, Acid Hazen Kiba Totoka Marilena Namaki Mapuribana Purampa Polista, Wakalapadagi Police na MD Sadur, IPC section, Sahunga Kuntaru Egi Makada Paki. Victim Ohuri Bida, Selgi Mateng Pangna Basarkana Honari, Asiguma Makangi acid, Makal Asi, Otorisogi, Battery Gi Asini, Asigumba, acid regulate Naba, Torang Lady, Togdog Asi, Raza Asidadi Hanmani Haina, Mukamatrina Pundoki. Razaki Revenue Minister Karam Samna Haikre, Mamang Sahi Matamgi December Tang Nipanda, Anowa District, Taret Hapsan Magi Manungda, Kaksang District so Amani. Mamang Sarkana District Asi, Sangaramdre, District Head Hongba Haibasi, Lamdam Aduki Miamgi, sensitive Oiba issue ne, District Headquarters, Hausaki Oina Hongwagi Wapam Lay 3, Nauna Semkiba District Sing, Nauna Semganaba Lupa Kro, Marputara, Kaiduna Lady, Mukhamantri Amadi Cabinet Miangi Wakalon, Kalaga, Tabak Togani, Miamna Matam Karang Ibiu, Wapamasi, Sugunu Kendrage, MLA K. Renzina Pukalakpa, calling attention motion Amagi. Pukhalakpada Revenue Minister Karam Samna Sabada Pungo Kibani. The House leader Webiriba, Honorable CM ne, Adugai cabinet coalition, Tanaraga, Masagi Prazagi Ladiba information Mayamama, Madu Paodam Zarba Matunda, Sapsava Sarkagi decision of Lauraga Tabaki Taudabayaroi, Baram Diuzi, District Turret C. Gamari Lenana, Samgat Sagatpa infrastructure Mayamama Sangut Nanaba. 19 crore की budget तैयार बनीना अदुना मतम दो कर गामिनसी अदुमक खनरगा सरकार न वारेप लो वाइबस्ती प्रजा की इंटरेस्ट ला तुम वारेप लो रकदबनी अदुगा प्रजा की इंटरेस्ट दी बोर्ड साइड डिमांड तो रिबा अनिमक प्रजा की इंटरेस्ट गागदनी अदुना करम वारेप सरकार न लो रकद गे तो प्रजा की इंटरेस्ट लो रकबने न खन लगा अदुमक याबियो हाइबो ओफम जी थमजरगा टेंशन जगे थैंक यू Razagi Health and Family Welfare Director Dr. K. Razuna Tha Asigi Taromda National Deworming Haiduna Angang Singda Til Hatuk Nabagi Hidak Pisabagi Tarom Pangtolagani. Wapamasi Ngasinungtin Health and Family Welfare Department Paumisinga Unabada Razuna Pundo Kibane.
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ 18 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯅꯤ ꯇꯤꯜꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ 2010 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯠ ꯗꯥꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯨꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ गुजरात हाई कोर्ट के जज ओरम्बी अभिलाषा कुमारीबो मणिपुर हाई कोर्ट के अनोबा चीफ जस्टिस ओइना मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना वसक लौख्रे ngasi raja bhavan da pangthokpa thoidokpa thoram amada mahapur rajapalna aronba ngakpa amadi thabak paibage wasak lahonki thoram aduda se minister and birent opposition gi lusingba o ibobi minister mla singh अभिलाषा कुमारी के अपोक्पा हानगे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीरभद्र लोइनाना सिविल अमदी मकोथोंबा पुलिसिंगसु सरुयाखे हाइरी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के अहानबा नुपी चीफ जस्टिस ओइरबी जस्टिस कुमारी फेब्रुआरी 3 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंदना हापखिबने दिल्ली यूनिवर्सिटी दगे ग्रेजुएट लोइरबा मतुंगदा महाना हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी दगे लो डिग्री फंखी लिसंग मसमापन मरफुमरीदा बारद याउदना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रैक्टिस तौरखी मणिपुर की सनाइरबा सक्सेपा सैबानबा अमसुंग म्यूजिकोलॉजिस्ट ममिंग लैरबा लाइस्रम बीरेंद्र कुमार असी मसागी मयुम याई स्कूल हिरू हनबदा ngasi लेखिद्रे मांग मसागी सही 34 सुख्रे लेखिद्रबा लाइस्रम बीरेंद्र कुमार मणिपुर लेंगा के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर ओइना थबक तोरमे मणिपुर की मपम क्यादर चतुना मतम की इसई सकतुना मियाम की थौगल तोरमे लेखिद्रबा बीरेंद्र कुमार कुमजाली संग मचमापन मरपुतरा माथोइदा मणिपुर साहित्य परिषदना संगीत भूषण लिसंगने तरा तेरेता पद्मश्री अवार्ड अमदी संगीत नाटक एकाडमी के अवार्ड याउना तोंगा तोंगांबा अवार्ड सिंगसु फंख्रबने माकी ममिंग लैरबा इसैसिंग पनबा तारबदा हो बाबू मसानानबा बाबू हो इरिन तुरेल सात खरो ngang खरो असी ममिंग पनबे याई प्रिया इंटरप्राइज कक्सिंगना हुंदाई मखन क्या की कार सिंगी रिटेल सेल आउटलेट RSO प्रिया हुंदाई ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के कक्सिंग सेंग्रोंगदा हांदोख्रे मणिपुर के खाथंग बसरुकदा लेरिबा लमदम सिंह मरुइना कक्सिंग संडेन टेक्नोपल अमदी थवान डिस्ट्रिक्ट दसिंगबा हुंदाई के कार मखन सिंह येंगबा अमदी लेइबदा हेना खुदोंग सानबा पांदमदा हांदोखेबा हुंदाई के RSO अदु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कक्सिंग ब्रांच के मैनेजर मयांग लंबम निमाइना रिबन कक्तुना हांदोखे थरोमदुदा पुनिया हुंदाई के मैनेजिंग डायरेक्टर तरुणा मंगसा ताबम जनरल मैनेजर RK प्रेम कुमार एरिया सेल्स मैनेजर के प्रेमसु सर्व्याखे ngasi RSO asina ahanba oina hangdopa numita हुंदाई के तोंगा तोंगा मखन के कार मरिसु कस्टमर संगदा खुसनखे Pollution Free India amasung a journey taken to extra miles amadi akoibagi phibam kansi haiba pausin puduna sei esge January 9 dagi New Delhi gi India Gate ke khongsan ba hortuna ngarang Manipur yaurakhraba moirang dagi cyclist film Rohand ngasi Thawan Kaitent Vendor and Dukandar Association nesunduna Thawan Kaitenda miyamna taramna okre cyclist film Rohenbo taramna okpage ngasegi thorom aduda Thawan Municipal Council ge 1 number 10 ge councillor Hizam Jamunana atoiba mitunglen amadi social worker konsam maikena thoromapu oina sarvya khi thorom aduda seli lalliba sing amadi kaithal phambi ima event sing maikai dege cyclist Rohenda angamba sing ge tembang piduna Rohengi tungi khongjat kayada mai paknaba yaifamakon pikhi थरोमदुदा रेहना हंदके माके कोंगसत थेंगनारपा अवा नुंगाई माके कोंगसत अदुना मियामदा पिनिंगलपा पाउजेंगे मरमदा अमदे माकी पुंसी वारी मियामदा पाउदमलदुना माके मतुंग ताबा खोंसके पांदमगे मतंगदा वाफों क्या फोंदोखे
Mamangi Manipurgi Lengakpasingna Lebake Sakwa Thorang Paikhatpa Nungainaba Thoksil Amagi Makada Manipurgi District Mapan Lairambadagi Anoba District Taret English Sangane Tarataruki December Nipanda Hangalanki Adubu Masigi Mayokta Praza Kanglu Karana Semba Yaro Haibagi Akanba Pressure Dagi Anoba District Sing Asigi Manungda Leba Praza Singi Wakal Tangtu Laita Daba Kayadagi Anoba Lengangna Kohan Kibada Ngai Ringai Serak Sida Kwaidigi Lebak Tiba Thodok Among Oina Lamda Masigi Lusingba Oiriba Mioi Amana Assembly Mipanda Kaksing District Asage Headquarter Sanga Haudabagi Kudong Sabalauraga District Headquarter Gi Wapam Putolapsi Kwaidagi Labak Tibani English and Wasamapan Marpum Doida Gazette Notification Toktuna District Maming Day Headquarter Leipangi Maming Lauraga Tongadabani Haiba Kangan Balay Cray Masi Kangna Lingana Tabak Pangtuk Pirakani Haina All Kaksing Student Union Aksuna Lengata Tazabatam Lakli Amarumda Mioi Kanglo Karana District Headquarter Ase geographically Yingduna Mayai Taba Mapumda Tamgadabani Haina Pungduk Libasi Wakanyam the Ten Bamamba Kwaidagi Labaktiba Mongni Hiram Sigi Matangda Kamaikagi Praza Sing Mungna do not labagi Mahutta Makataba Sakwat Tarangi Tabak Sing Amade Line of Department Karamba Mapamda Tambana Hena Kudong Sagadage Hibana Sing Bakupna Tatok Tasan Tominaduna Maike Asonge Praza Sing Santi Oina Sokalaba Hiram Kuding da Hen Bata Oiduna Satpa District Ama Ohelese Haina All Kaksing Student Union Ge President Thadropa Gerald Amana Miamge Mapamda Apil Tawrakli United National Liberation Front UNLF Manipur Gi Lanmi Sanglop Manipur People's Army MPA Gi Kontramatwi Suba Makpong Kuman Thoram ngase February gi tang nipan asida Manipur Gi Manung Amadi Mapanda Leba UNLF MPA Gi Unit Battalion Kudingda Mai Pakna Pangthokre Thoram asigi Mapungoi Thoram de MPA Gi General Headquarters da Party Amadi Maki Chairman KS Pambaina Atoiba Mitungland Secretary of Finance M. Ibo Yamana Akanaba Mitungland Amadi MPA Ge Kos NJ Pamhaibana Thoram Mapu Oina Pangtoki Thoramasida MPA Ge Financing Katuna Ikai Kumnabu Utpa MPA Ge Isai Sakpa UNLF MPA Linkatuna Ningtam Lalho Sagat Biramba Lekidraba Atobusingda Lekatuna Ikai Kumnabu Utpa Lebaki Ningtam Lalho da Tawaina Pontapi Kraba Toba Atobisingda Ikai Kumnabu Utna Minute Ane to Minute Lepa Meki Serol Patokpa Luki Tongan Tongan Balushing Singi Secretary Sing Amadi Director Sing Ningtam Lalhoki Oidiba Pibam MPA na Sapunglapagi Haurak Wari Housing Mang the Tariba Todang Singi Maramda Wangangba Atoiba Lengvira Pusingi Warol Pibano Eke Mapokuman Thoram Ase MPA Ge 291 Battalion Desu Party Gizanen Secretary P.S. Yamasona Atoiba Mitung Oiduna Pangtoke MPA Ge 241 Battalion 293 Battalion MPA Ge Extended Affairs Unit Manipur Ge District Headquarters Local Unit Tactical Unit Amadi MPA Ge Task Force Kudimoktaso Mai Pakna Pangtoki Loinana Namin Mangani Sumna Satharakpa Sports Meetsu Ngasi Loishinduna Athoi and Taraba Singda Manayan Toki Haina UN Alevke Zeron Amana Pongdura Pagaloinana Kuntramathui Suba Mapok Kumonse Pangthongna Bohonabada Sengi Tengpang Haksang Amade Wakangi Tengpang Pirakpa Iresa Sing Tongan Tongan Pathak Tabak Toriba Thomi Punamopusu UN Alev MPA Thagapa Pongdurakli Manipuri Student Federation MSF na Manipurda Mahima Singalamda Sotarak Lebakea Asipu Pagalanduna Paba Mayru Sing Putongna Bamadi Quality Education Putongna Bagidama Equalitic Nintinatamsi Haiba Pandamda Sangsalakkiba Academic Campaign Haudokibagi Sayi Tarani Tuisuro Beginning Sing Common Toram Aseta District Hangabukta Leba MMRC Unity Park the Pangtokre, Luinana Pava Kunai, Emma Purangna Bagidama, Ekui Kunai, Masa Kangmina Si, Haiba, Pandamda, Sangsing Gadaba, Kongzang Amasung Sidagi Haudokre, Asagitaramada Manipur, Institute of Technology Principal Professor R.K. Hema Kumar Singana to Mitungland, Manipur Student Federation, MSFK President
ngani yampam bilana thoromapu luinana Council of Higher Secondary Education Manipur ge Secretary Dr. Maisna Bidasagar Board of Secondary Education Manipur ge Secretary Akham Zoy Kumar amade Private School Developmental Council Thawal ge President Kontrapam Manzor Mangangna Akhanaba Mitunglen Singh oina saruga ke thoromaduda Mitunglen Singh na souvenir ama miam da phongdu kibagaloinana aikhoi kunnai masak khangmina si haiba anoba khongsang amasu hogdokle haina lawthoki doinana Thoidoi hendongna singthaningai oidaba oza sing amadi mahiroi kya dasu asamba khudon pot tamduna ikai khunnabusu utki Laibak thiba thokdokta maina sakraba nampalong kaitel mathol ani wangna sargane wapamasing ase ayo saigangi chief minister ment naina mai sakpada awaba nanglaba imung manung singa unabada phongdokkibani mai sakhibage thodok asege dhamak saigangi konong moniwa dagi tamuda laktuna ahing lek liba ment naina ngasi ayo gan number 2 manaki mapamda chatuna yangsin bagloinana nauna kaithel ase saba loidriba phawwa mafam sida matam khara kaithel phamhanaba silagani haikre nakalamaramda morige ICP dagi tamu Immigration Checkpost mapa phawwa sagadariba Indo-Myanmar Friendship Bridge adugidamak tamuromda urepu uyungi nungbi thamnaba mafamdasu Chief Minister Min Naina Egg is Committee Convener R.K. Sivachandra Galoinana Ingsemina Kray. Friendship Bridge as a Yauna India Government ke Ministry of External Affairs ke Santang Makada Tamuda ke Kalimio Fawa Punna Thong Humpumapan Amade Lambi Semgadori Kungsat Aduki Manung Channa India Myanmar ke border pillar number 74, 75 Amadi 77 ke Manakta Susatki. Lauliba tang tarani toy the Bungzagent Higher Secondary School da pangthokadariba National Dewarming Day and Didiga Madilena District Level Training Program among ase Surasampur ge DC Office Manakta Laiba District Training Central Hall da pangthokre ngase nungten pangthokiba training aduda ZEO CDO ICDS Private School amadi ADC School ge mahiroi sing atai official kasu sarugaki Thasigi kuntareta pangthokadariba Nagaland Bidan Sabha Mikhange scrutiny ngarangloi khibagaloinana mirep janiga kuntaru yakre mikhalge mangoinana tonga tongamba kendra kyada hingsa ge thodok sing sathakre hairi agency ge paugi matungina wakhage kuntra taret AC ge BJP ge mirep ge yumda masakhang daba lamhen tu hen basing na bomlang sinduna pukai hankre hairi bombadu numidang pung tarika minini pumangarom tabadalang silambane matamadu da BJP ge mirep patol yumdagi thokiba matamne haina additional SP na phongdoki bombadu Valentine stick season aduna kayan kibani masidanatna blank fire so tarongke haina additional SP na phongdok pagalina na thaduk aduda aso apanyawagi pawde leti hairi amarumda Nagaland mirep chaniga yankai tareki nomination paper sing scrutiny tawada mirep chaniga kuntareki mirep che valid oikre Sib electoral officer Abhijit Singana phongdokpada candidate kumapangi mirep sedi invalid oire Surhoto Kendragi scrutiny day February tara phawwa yethule hairi amana Meghalaya da nomination paper home reject tokibagalena nomination paper chahunga humbudra tarir ki manungda chahunga humbudra humdoi yakre chahunga humbudra mari asigi manungda nupi mirep kunthra humdoi independent mirep marphumanga yauri Kanglipa Communist Party KCP of Manipur ge member ahom ge mathata National Investigative Agency NIA na New Delhi ge court amada sasit amathanga kre terror thabak singgidamak saruk sinba amasung sem khomjin bagi maran sing charsit aduda palli charsit da palli ba myoy sing adudi Laisram Branzit Commander in Chief of KCP People's War Group Commandant Nawisa amasung Paodam Sauthoini hairi Mioy Homasina local person amadi school panchayat government official amasong petrol pump singi mapu singdage fan khomjile sasid adu section 17 terror thabak singi cell khongatpa 20 terror organization ge member ama oibane maralairaba sing adu hokiba sahida Delhi police special cell na phagakhibani Tribunal members sing Hawkiba Ado Supreme Court Yakre Chief Justice Deepak Misra, Justice A.M. Khanwilkar, Amasung Justice D.Y. Chandrasut na Chaba Bench Aduna Haiki Interim Arrangement Adu Chanakigani Tribunal ge members sing Adu Hapagi Thabak Tauriba
अदुदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नॉमिनेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी सिंह अमसुंग मरी लेनबा ट्रिब्यूनल के चेयरमैन साबने ट्रिब्यूनल सिंह मेंबर सिंह हापके सकते गवर्नमेंट फंगबगा हौजिक ओइरिबा मसिंग 18 दा लेपखी हानदी मेंबर 16 लेरमने हाइरी हौजिक सानबगी पाउ पिजरी नेरोका एफसीना हेरो आई लेक्टा चैंपियनशिप पॉइंट ताननबा अमसुंग आइजोल एफसीना मखोगी पोजीशन हाइगनबा हयें खुमन लंपांग मैन स्टेडियम दा टीम अने असे अकन लंबा थेंगनगदुरे हयें पांगथोकदरेबा मैच असेगे मंगोइनना होटेल क्लासिक ग्रैंडी दा पांगमिसंग उनबदा आइजोल एफसी गे पोर्टुगीज कोच paulo jorge किलो मैनेंसिस ना हाई हयेंगे मैच असे मखोगी यमना लुबा मैच अमने मखोगी प्लेयर अमसु रेड कार्ड फंगतुना मैच असिदा सानबा याउदबगे मथक्ता प्लेयर खरसु असोकपगे अवाबा मयुनरी हयेंगे मैच असिदा मखोई यमना सक्सेना सानतुना नेरोकागे मथक्ता माइ पाकना होनगने हाइना फंगदोखे पाउमिसंग उनबा अदुदा नेरोका एफसी गे कोच गेफ राइखाना होम मैच अनि माइथिबा नंखिबना प्रेसर खरदि लै लीग असिगे चैंपियन ओइबा याबगी फिबमसु लैबना हयेंगे मैच असिदा नतना मखाताबा मैच संगदा माइ पाकनाबा सानगने हाइखि नेरोका एफसी असे हौजे लीग असिदा पॉइंट टेबल दा मैच तरामरी सनदुना पॉइंट 27 पंगलगा अनिसुबा पोजीशन दा लैरी अदुगा आइजोल एफसी ना मैच तरानिथोइ दा पॉइंट 13 फंगदुना तरुकसुबा पोजीशन दा लैरिबने नेरोकाना हयेंगे मैच असे माइ पाकपा ताराबदि पॉइंट अहुम हापसिंदुना अपुनबा पॉइंट 19 पंगलगा पॉइंट टेलीदा मकुकता लैगने हाइरे साल फुटबॉल एकेडमी बॉम्बे ना लमदम सिगे नहा ओइदेबा फुटबॉल मसाना सिदा हई संगलबा प्लेयर संखन बगे ट्रायल सिलेक्शन अमा लागलेबा तांग 13 अमदी 13 के अयुक पुंग 3 ताबदा आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड कुमलम पाक तपांग थुलगनी ट्रायल सेक्शन दा यावनेंगबा इंग लिसंगनी अनि दिगी जनवरी गे तांग अमदगे लिसंगनी अहोंगे डिसेंबर गे तांग 19 फावगी मनुंगदा पोकपा सानारोइ सिंगना सरुक याबा यागने अकोपा मरोल डीएसए कक्सिंग के ऑफिस दगे खांगलाबा यागने हाइना डीएसए कक्सिंग के जनरल सेक्रेटरी की सेरोलमना फोंदोरगली Youth Development Association YDA Kairaka Maning Laikan Sinduna YDA ge ground Hosegosik Satareba 16th round of 5 men's soccer football tournament 2018 ging asi sanekeba match anege hanba rounda BKFC Hianglamna Valley FC Tentabo Pansan ani amada thoikre ani suba ground na YDA Kairak A amadi Krishna FC Hianglamna sanekebage apiba matamda Pansan amamam sanaduna thoinaba ngamdabadagi team animake player ahum na tie break kaunabada YDA Kairak A na Krishna FC Pansan amasoino da thoikre haire All Iringban Football Federation AIFF na sinduna Saturday 3rd state level cash prize 7A side Football Tournament 2018 ngi ngasi sanekeba match singda JFC Kaksing na Lamjau FC bu Pansan Mari ani da thoikre aduga atopa match amadana MSFC haigang na MYC Minobu Pansan Taret Soinoda Maithiba Pikre Hauzik Arabida Maruba Pau Amana Pizari Anti Corruption ge wakake case Nipotariat Front Secretary Haina Chief Minister Virena Haikre Justice Avilasa Kumari bo Manipur High Court ke Chief Justice oina wasalokre Manipur ke sangare ba saisakpa saibanba amasung meteorologist maming lairaba Laisram Birendra Kumar ngasi lekhitre Image Paodam ngasi ke matang ase de loit jere ming tabira ba puna mupo amuka hana krimsari